صبح بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. چه خیلی که دیدیست در ما بلینی کردستم، یاد گرفتم بلینی کرده نبودم. چی اون روز کرده بودم خوش آمد، با این روز کردستم کودکودا از کودکو خوان نمی خیلی پخته مانم شونه نمی خیلی اگر کم ترک بستی سرخه که خوش رو می آمده نمی خیلی یاد گرفتم که نه فریزه خسته خوش شما پیتزا تیار کرده بودیم. ای تو پختنش خوش برده بود ساعت 8. اکو نو خسته این اکو پیتزا رو میخوره. جو محوشم خیلی خوش برده بود. محوشم خوش برده بود نکیم بیدار کردیم یاد خورده بود خیلی نکیم فریزه وابشه هم خیلی بیدار کردیم بیدار نشید. صبح بخیر نمیگه از گوشنه هم خیلی پخته گرفتستم. نمی خیلی بلینی های ما تیار شد با ما اشتیای تام کسی خورده ایسته باشه با شما هم اشتیای تام. نمی خیلی دوستای عزیز زفترکی ما بلینی دوستانی عزیز در اینجا باشم یک خواهم کم ترک چی بکنم نانی تونکک با ما یگان محصولات وزبین در کار نیسته آب در کاره کم ترک نمک بعد ارد بستی فریزه بستی همین نمک یک جای میکنیم زولا میگیریم بعد میمونیم که 10 منوت دم میگیره. از من زولش تیار میکنم با نشان میتیم نیم خیلی از یک زولا میگیریم. همین آوکتی فرق نداره آوی گرمه خنکه همین آب باشه میشود اینجا باشه تیار میکنیم. تیار کردم خمیر شه با نشان میتیم. دوستان عزیز اینجا اینم خیلی خمیرم تیار شد. نم خیلی چی میکنم شه در پاکت میاندازم یک 10 میلیون میسته 10 میلیون دم میگیره بعدن میگیرم باز بچه ها تقسیم میکنیم شه نم خیلی میمانم که 10 میلیون دم بگیره روشا پشوندگ میمانم که دم بگیره. و از همه میندارم که دینا در کامنتر خیلی گپای خوب نویسید. از همه سپاسگزارم میندارم رحمت که با ما هستید ما را دستگیری میکنید کودکای ما را میپرسید و یک اپمون نویسته که همین سونیا را دختر جان بگو راستی و او قدوس نمیدارم خیلی گپای چیره برای ما دیگه جا دخواه دخترم میگم اونه که این خیلی سونیا میگم شه او قدوس نمیداره دختر جان من برای مو نگفتم شه تو حاضره خیلی کوکوش که میگیم شه اونه که خیلی دختر جان نگفتم آتش که شوهرم که کوکوش که میگه شه ما هم گو کوکوش که میگم شه اونه که خیلی دختر جان نگفتم شه راستیگه او قدوس نمیداره خیلی چیره دوست داری که نیشه چی نمیکنه یا کم خیلی کده فایرو کنی و قدوس نمیداره برای همون نگفتم شکر اینجا با چون هر وقت ما همش قطی فریزه قطی من یاردم چوی من نوای خوشان خستگم به نسترینیه دوستان عزیز 10 منوت گذشته نمیخواه خمیرمون با ایمک شد شده با میگیریم شه کم کم با نمیچسبه نه چه خیلی که دیده است نمیچسبه نه خیلی میکنیم شه
ба зуволачаҳо тақсим мекунемша. Иқай дига сум метиемша бугем. Ба зуволачаҳо кати тақсим мекунемша. Сковородкаи моқа калон неста, барои вай майдатар мекунам. Неми қайки кулчача мекунам. Чанд те бишава. Инеми хел дӯстои азиз мондем. Ҳозир чӣ мекунамша? Дар пакет мемонам як 5-8 минути дига места. Баъд чӣ мекунам? Тунук мекунам шуна. Чӣ хеле кинам хеле дидестед? Ами розу мегирам. Аку пишевой боша, ма чанд қашид пишевои килонка нахаридам. Хай килонка ҳам мизигам надорам. Сарафа накунам. Нем хеле мемонам ки як 5-8 минути дига беста. Баъд тунук мекунам шуна гирифта бо. Дӯстони азиз, аллакай гузашт 5 минут. Чӣ иёра мегирем, да ин мемонем. Ма да болоям тунук карда небудам, фаромӯш кардам. И чӣ хеле ки тахтаро дидесед, круглияй. Ами болои ами да тунук кунам. Баъд да сковородка пухта мегиремша. Анам хеле ҳар якташа ба ор тунук мекунем. Чӣ хеле ки зуволаро тунук мекунем, мирамам хеле ҳар якташа ба ор тунук мекунем. Тунук кардем, бо нишон метем. Хай тунук кардана ҳама метонам. ин ами хел дӯстои азиз сковородка менем қайна. Ами қикадам. Бо хай ягон гар майда боша, нем хеле як ба дастам хеле ки немешам. Ҳамашам хеле тунук мекунам, ҳамашам набоша. Немиша зиёд чи тунук мекунам, ба сковородкаро гарм карда бо пухтанша нишон метем тона. Немихе. Инам хеле тунук кардам, як 10 таша тунук кардам, тамом ҳозира шуда. Ҳамиёро ҳозир пухта бигирем. Нем хеле сковородкаро мондем, бе ҳечи мемонем. Сковородкаро роған пуған ҳечи намекунем. Шомона дохта гирифта мегирем. Чӣ хеле ки дида истодед, мондум бояд ҳар як тарафаш ним минут беста 30 секунд бо гардондан бигирем. Бипаза баъд и тарафаш ки пух, бо и тарафаш мегардонем 30 секунда мепаза. Ха бисёр гирифтан дар кор нест ки насӯза. Неми хел дохта пухтаистам дӯстои азиз. Бояд ҳар як ки пухтагиша дар болош камтара ки об бизанем баъди гирифтан. Барои нашикастану барои чиш ягон чиро тоб дода хӯрданда барои ҳавай бояд ки камтарак дар болош об бизанем баъди пухта гирифтан. Дӯстони азиз, анам хеле пухтум шона, камтара ки об задагиём. Аку чӣ мекунам? Маҳкам карда мемонам барои мулоимаки хушур шуданаш. Як 5 минути дига места ба салафан, баъд аз болош ба полотенса пӯшонда мемонем. Места, баъд мешикоем, бо нишон метем шона. Инами хел дӯстои азиз 5 минутам гузашт. И бояд хай чӣ хеле ки медонед, видеош боядам хеле биёя сафедак. Нарасед? Буш хушру мегӯям гуда кодаше буш хушру. Ина. Кадом смето бути як мешава. Ҳозир мо насиб боша барои кӯдакора як чӣ тайёр мекунем. Насиб боша барои кӯдакора ба сиру ба колбаса, ба помидор, ам хеле барои хӯрданшон ам хеле як чӣ тайёр мекунем. Ина. Кадом смето бути хай намедара. Ходок тайёр мекунем шона. Ина. Намедара хушруак места. Ням хеле дӯстои азиз, дар инҷа видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстон.